Rwanda, umunyamakuru w'umunyarwanda Ntwari John Williams uheruka kwitaba Imana yarayashyinguwe. Polisi yo mu Rwanda yavuze ko yazize impanuka y'imodoka, ariko bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu arasaba iperereza ryimbitse ku rupfu rwe. Ntwari John Williams yari umuyobozi w'urubuga ireme.net n'umuyoboro wa Pax TV. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa yakurikiranye umuhango wo kumuherekeza. Mu marira, mu kababaro, mu ntimba n'agahinda nibyo byaranze umuhango wo guherekeza umunyamakuru w'Intwari John Williams. Uyu munyamakuru yapfuye mu rukera rwo kuwa gatatu w'iki cyumweru azize urw'impanuka nk'uko byatangajwe na polisi y'u Rwanda, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Urupfu n'amagingo ya rutaravugwaho rumwe. Bamwe mu banyarwanda barimo abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bari imbere mu gihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu baravuga ko urupfu rwe rukomeje gutera urujijo rukomeye. Maître Bernard Ntaganda, perezida fondateri w'ishyaka PS Imberakuri, umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bari banaherekeje umunyamakuru Ntwari, nawe aracyabona urwo rujijo. Jewe nabonye umurambo wa Ntwari nabonye yari afite igikomere hano, yari afite n'ahandi hano. Umuntu yakwibaza, umuntu akoze impanuka akagira igikomere hano, ku zuru ntugire icyo ubona, ku munwa ntugire icyo ubona, akananwa ntugire icyo ubona. Ibyo bintu byo byose byumvikana, ariko ntabwo ndi gushinja polisi, ahubwo ndi kuyereka ko igomba gufata umwanya igasobanura u Rwanda yewe n'amahanga. Twebwe dufite amakenga ku byo polisi y'u Rwanda iri kuvuga, cyeka ninabwira abanyarwanda ko ari ya polisi itari abanyamwuga. Uyu munyapolitiki mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika nawe afite impungenge ko umunota ku wundi ibyo avuga bidasobanutse bishobora kumugeraho. Ejo bundi rero ubu ninjye uzatahirwa cyangwa n'abandi amazina Ntwari bazamera nka wa wundi turapfukiranya tugakora ibingibi Ntaganda tumurigise, ubwo nyine tuzakomeza dupfukiranye abanyarwanda tuve ngo haba aksida n'ubundi buryo bakoresha. Urabyiyumvamo kuba warigiswa? Iyo ukora mu Rwanda ukora politike muri leta nk'ingiyi, dufite leta y'igitugu mu Rwanda itarigeze ibaho. Usibye umunyapolitiki uvuze ibi na mugenzi we Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ukuriye ishyaka Darufa Umurinzi akomeza kugaragaza urujijo ku rupfu rwa Ntwari. Imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika nawo uvuga ko urupfu rw'uyu munyamakuru rudasobanutse. Uyu muryango ugakomeza usaba ko habaho iperereza mpuzamahanga ryigenga ryagaragaza niba Ntwari yarahotowe cyangwa se niba koko yarakoze impanuka ari kuri moto. Ijwi ry'Amerika yashatse kumenya niba urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC rwiteguye gusaba polisi y'u Rwanda gukora iperereza ryimbitse mu rwego rwo gukuraho urujijo. Bwana Cleophas Baruru ukuriye uru rwego yatubwiye uruhande bahagazeho. Ntacyo twebwe nk'urwego rw'abanyamakuru tuvuga hirya yo kuvuga ngo wari umunyamuryango yatabarutse turamuherekeje. Ibindi burya nyuma y'urupfu mbona ari nk'umuco hari mu Kinyarwanda dukunze gushaka gukomeza kuvuga. Umuntu yitaba Imana abantu bakagerageza kuvuga ibintu byinshi, ariko n'ahandi no mu isi iri civilize abantu baravuga. Niyo mpamvu babona za autobusi, ngira ngo za autobusi burya nizo gukuraho ibyo abaturage bita amagambo. Abaturage rero bivugira amagambo, ariko uwagiye we aba yagiye. Kandi navuga mu izina rya Media Fraternity yatabawe, yaherekejwe. Ibisigaye abumva hari imanza nibo babivuga, na responsabilité juridique pénale ni yabo. Ubuhamya bwatanzwe kuri Ntwari ku munsi wo kumushyingura murabwumva mu ijwi rya mushiki we Joyce Abayisenga avuga ko musaza we yamubaniraga n'ibyo yari yaramusezeranije. Njyewe icyo mwibukiro gikomeye nuko yanyigishije kuririmba, akanyigisha ibintu by'Imana, akanshyira mu muziki w'Imana. Bwakomeje kugenda muri ngiye ku rugongo bwo ku buryo niwe yari afite isezerano ryo kuzanyigisha umuziki no kwigisha abana banjye muzike. Icyo nicyo kintu muherukiraho ambwira, ni nacyo numva nifite muri we. Ku munsi wo gutabara umunyamakuru Ntwari byari bigoye kubona wahagarara ku maguru y'abiri akagira icyo amuvugaho yemye cyatambuka mu itangazamakuru. Elize Byiringiro umuyobozi w'ikinyamakuru Indatwa yemeye ko tuvugisha. Kimwe mu bintu ntazamwibagirirwaho William twakoranye kuri studio, yari umuzi amateka cyane kuko yakoraga igitaramo cyiza cyane, yari umutokozi w'inkuru mwiza, kuko bamwe mu banyamakuru twagiye tumunyuriye imbere mu
kweditinga inkuru zacu, ku buryo hari zimwe mu nkuru twagiye dukora William yagukosora wayishyira muri kompetisiyo ukaba watsinda. Uvanyeho abavandimwe n'abaturanyi be ndetse n'abanyamakuru bagenzi be bamushyinguye, Ntwari yanashyinguwe cyane na rubanda yagiye aho ijambo mu nkuru z'ubutabera n'iz'akarengane, na cyane ko yarazwi nk'ijwi ry'abativugira nk'intero y'ikinyamakuru cye Pax TV na iremenews.net. Mu banyapolitiki bamushyinguye barimo Madame Victoire Ingabire w'ishyaka Darufa Umurinzi na Bernard Ntaganda w'ishyaka PS Imberakuri. Ku ruhande rw'abari mu butegetsi haje Depite Frank Habineza ari kumwe na Depite Jean-Claude Ndezimana bo mu ishyaka Democratic Green Party baherekejwe n'abandi bayoboke baryo. Abanyamakuru nabo bari bitabiriye uyu muhango barangajwe imbere na Bwana Cleophas Barore uyobora urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC. Umunyamakuru Ntwari yashyinguwe mu irimbi rya Nyamugari ku Kamonyi, asize umugore n'umwana, yari afite imyaka 43 y'amavuko. Ku itabaro mu matamatama bamwe bati agiye hakiri kare dukurikije uko yarazwi, abandi bati ahubwo yaratinze. Bugira ubusa ijwi ry'Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.